The Lord is good all the time the Lord is good. I greet you in the mighty name of Jesus. You are welcome in the house of the Lord. Let us thank Him for this wonderful time He has given us to be with Him. Let us thank Him for the strength He has provided us during the journey of prayer and fasting. Morena o siame ka nako tsotlhe Morena o siame. Ke a le dumedisa ka leina le le maatla la ga Jesu. Le amogelesega mo ntlong ya Morena. A re mo lebogeng go bo a re file sebaka se sa gore re bue le ene. A re mo lebogeng gape go bo a re file maatla mo leetong le la go itima le thapelo. Brethren, we are on day 5 of our prayers, and I believe we are all in the train and there is no one who has departed the train. For we still have 48 hours to reach our destiny. Bakaolengwe re mo letsatsing la botlhano mo mosepelong wa rona, mme ke dumela gore re mmogo ga gona ope yo tlhaeletseng mo tseleng ka re mosepele o santse o na le diura tse 40 le bofera bobedi gore re goroge. Today's topic is set apart for God. Thuto ya tsatsi jeno kana puisano ya tsatsi jeno ya re ikgapele Modimo. Re na le moitlami Agnes wa diocese ya Francistown go ta go ngathogana le rona sethogo sa tsatsi jeno. Today we have Sister Agnes of Francistown Diocese to share with us today's topic. Sister Agnes, you are most welcome. The podium is yours. Sister Agnes o amogelesegile, tiro e mo matsogong a gago. Over to you, sister. Letsatsi la bothano la go itima le go rapela. Sethogo sa re go beelwa fa thoko o seegelwa Modimo. Re tswelela ka go lebelela mo Modimo yo o leng tshimologo le bokhutlo jwa tumelo ya rona. Tsatsi jeno re gakololwa gore re ba ba thopilweng ra beelwa fa thoko go direla Modimo. Re ka bala Isaiah chapter 40 verses 3 to 4 e reng, lentswe yo o bitsang la re baakanya tsela ya Morena mo nageng, lo siamisetse Modimo wa lona tsela e kgolo mo sekakeng. A dikhuti tsotlhe di katelwe, a dithaba le dithabana di kokobele, a naga e magwata e rethefale. Bala gape Baroma chapter 12 verses 1 to 2. Morena o bata bonno mo matshelong a rona. Mo go Ezekiel chapter 36 verses 25 to 29, Morena a re, ke ta le tshela metsi a phepa, go le tlhatswa leswe la lona la go obamela medimo ya disetwa. Ke ta le tlhatswa, ke ta le tsenya dipelo tse dišwa le mewa e mešwa, ke tosa dipelo tsa lentswe mo go lona. Ke ta le neela moya wa me, mme le tla nna batho ba me, nna ke nna Modimo wa lona. Ke tla le golola mo go tsotlhe tse di le leswagatsang. Morena o kgona go godisa ga go kota se teng, o kgona go kokobetsa dithaba. Mme se ke sone go phepafadiwa, gore Modimo o go ipeele fa thoko, le nne batho ba one. Tota go thophiwa o beelwa fa thoko, go dirisiwa ke Modimo, ke gone go phepafatswa, go dirwa boitshepo. O phepafadiwa ka nako ya kolobetso, fa lorato la Modimo o le neelwa ka moya o boitshepo, mme boraro jo bo boitshepo bo simolola go nna mo go rona, re ba re itumedisa Modimo.
se se bonwa mo go Baroma chapter 5 verse 5. Mo go Baroma chapter 8 verses 28 to 30 re bolelelwa gore morena o siamisa a bo a galaletsa bao ba itlhophetseng. Tiro e ya go phepafatsa ke tiro e tona mo matshelong a rona ka e batla go fetola matshelo a rona ka re tshwanelwa ke go direla Modimo manno mo go rona. Re tshwanetse ra direla Keresete ka go rera lefoko la puso ya gagwe, mme re ka dira jalo ka go araba pitso ya Modimo le go rotloetsa ba bangwe go dira jalo. Matthew chapter 28 verses 18 to 20 ya re, ka moo he yang lo dire merafe yotlhe barutwa. Luka chapter 24 verse 27 ya re, le gore go rerelwe merafe yotlhe boikotlhao jo bo isang boitshwarelong ja dibe. Molaetso o wa boikotlhao o tshwanetse pele wa fetola matshelo a rona gore re tlogele dibe tseo tse di re kganelang go dira tiro ya Modimo. Ke sone se re biletswang go godisa se se kwa tlase mo go rona, se se dirang gore re thoboge gore Modimo o re batlela tshiamo mo matshelong a rona. Ke sone se o bonang megopolo ya rona e kgona go nna kwa tlase ntateng ya stress, go boifa mo go senang tlhaloso, maikutlo a kwa tlase, go sa itsaya tsia le tse dingwe. Jaanong go tlhoka tumelo mo ga rona go re kganela go nna le tumelo mo go Keresete, mme Modimo o re ta matshediso ka go re tsholetsa, ka go re hodisa le go re aga sešwa gore re nne le tshepo mo go one. A re ntsheng thaba e ya go tlhoka tumelo gore re nne le tshepo mo Modimong. Modimo re kgethile gore re nne batho ba ona, mme le one o nne Modimo wa rona. Mme fa re bua ka segajaja se re apesitseng kobo ka letshoba, re bona gore re latlhegetswe ebile re iphuthere fela. Mme ke eletsa gore gompieno ngwana wa Modimo, utlwa Modimo ga o bua le wena o re, ke tla alafa dintho tsa lona, ka gore ke Modimo yo go alafang, ke Modimo yo go alafang, yo alafang malwetse otlhe. Ngwana wa Modimo, tseo tse di senyegileng Modimo ka di dira sešwa fa o ka mo letelela. Mme jaaka batho ba ba thopilweng, re ka rapela thapelo ya monna wa mo Amerika ra re, Modimo mphe mowa o iketlileng gore ke amogele tseo tse ke ka sekeng ka di fetola, mme o mphe maatla a go fetola tseo tse ke ka kgonang go di fetola le botlhale jwa go itse pharologanyo mo go tsone. Re tshotse moya o boitshepo mo go rona, go raya gore Jesu o tshela mo go rona. Ke sone se o bonang re le ba ga Keresete, ke sone se o bonang re ka intsha sethabelo. Sethabelo se sengwe fela se se tona ke mmisa o boitshepo. Mmisa ke sethabelo sa thapelo sa tebogo. Fa re tla sethabelong sa mmisa, re tshwanetse go tlisa mathoko a rona otlhe le matlhotlhapelo a rona a ko tenteng gore e nne sethabelo sa rona le Jesu. Mme mo dipelong re opela gore tsotlhe re di baya fa pele ga mautlwelobotlhoko a Modimo, re sa sadisetse sepe ko morago. Mme fa go ntse jalo, rona ke rona sethabelo se se itumedisang Modimo. Ngwana wa Modimo, e ke nako ya go fetoga. Go simologa gompieno fa o tla kerekeng go tla go rapela, o te o na le pharologanyo ya go itse gore o sethabelo mo aletareng wena le Jesu. O te o ipaakantse, tse ke tsone dithabi, dipogo tsa se se re diragalelang gompieno. Ke sone se re ka opelang ka go tlhaloganya le go itse fa re re, ke tla go wena Jesu, ke tshepile lorato la gago le le neng la tshologa mo letlhakoreng la gago
madi a gago a kgololo a neng a tshologa a ela jaaka noka. Ke a go obamela ka gotlhe mo ke nago fa mo kgorong wa gago ke a go galaletsa. Ke galaletsa bothale jwa gago, wena Modimo yo thata yotlhe. Ke galaletsa dithong tsa gago fa o ne o nkgolola mo mokgorong. Dibile masula otlhe a me a apeswe ke madi a gago a botlhokwa segolo, mme jaanong ke tshela mo leseding la tsogo ya gago. Fa go te setlhabelo se se tshelang go tewa gonemo. Jaanong ha re ntse jalo re ka letelela Modimo go re dirisa, a re dirisetsa ba re tshelang le bone le lefatshe lotlhe ka kakaretso a ba re itirisetsa, mme jaanong matshelo a rona a tla ungwa ditiro tse di molemo. Ke gone re ka buang re re ga se nna ke tshelang mme ke Keresete a tshelang mo go nna, ka gore jaanong re ka opela re re Modimo o tshimologo ebile o bokhutlo. Re a go obamela, re a go galaletsa ka o tshwanelwa ke dikgalaletso. Amen. The Lord is good all the time, and all the time the Lord is good. Wow, that's His nature. We thank Sister Agnes for sharing the word of God with us, for having allowed God to use her. Remember, we are the temples of God. Morena o siame ka nako tsotlhe Morena o siame. Re leboga Sister Agnes go ngathogana lefoko la Modimo le rona, go bo a iteteletse Modimo gore a mo dirise, gakologelang gore re ditempele tsa Modimo. Let us continue to seek the face of God for strength and that He may heal our land. A re tsweleleng re kope Modimo gore a re thatafatse mo mosepeleng o, gore a tla fodise lefatshe la rona. Tomorrow we are continuing. It will be day 6. We are meeting in this house at 6 p.m. Ka moso ke letsatsi la borataro, ra go kopana mo ntlong ye ya Modimo ka nako ya malatsi otlhe e bong ya borataro mo Phirimane. Ke a le leboga bana ba Modimo.